कुकी मिलिटेंट्ससिंगना क्वाक्तादा पांगलगी युम मई थाखरे कुकी जो कांगलुपकी नुपी याउना मियोय लिसिंग अमरोम तंपाकलोमदा थोमजिलखरे कुकी मिलिटेंट्ससिंगना फौगावचाव इखाई पुलिस स्टेशन कोनबा क्वाक्ता मनिंग लबुक वार्ड नंबर 8 ता लैबा मितै पांगलगी युम अहुमदा बोम कापसिलकपगा लोइनना मई थारमले प्रेसना फंगबा पाउदा थौदोक असि ngarang नुंथिल पुंग 5 मिनिट 30 रोम ताबा मतमदा थोखिबने बोम कापसिनबगा लोइनना मई थारमलबा युम अदु अब्दुल राहिम सही होंपु अमदी महाकी मचानुपा अनिगी युम अमसुंग संगोय अमगने क्वाक्ता मनिंग लबुक हाइरिबा मफम असिगा थंगनना लैबा फोलजांग हाइरिबा खुलदगी कुकी मिलिटेंट्ससिंगना ngarang नुंथिलगी पुंग 5 मिनिट 30 रोम ताबा मतमदा अब्दुल राहिम अमदे मचानुपा अनिगी युमदा अहानबा ओइना बोम अमा कापसिलकपदा पोखाइखिदे मथंग अनि सुबोइना कापलकपा बोम अमा युम अदुदा पोखाइखिबा इकान कानदना कुकी मिलिटेंट्ससिंग लाक्लगा युम अहुम अदु मई थारमबनी हाइरे ngarang ayuk kuki militantsing na kwaktada mitay ahum halamba thogdok adudagi Abdul Rahim macha sing amade imung manunggi miyoy sing yum adudagi chenthok na hobana bom kapsilakba amade mai tharamba aduda miyoy amata sogapande yahodre haire amarom da kwakta torbung phogawchaw ikhai na chingba Bisnupur district ki tongan ba mafam singda ngarang numidang athengba phawbada state force amasung khun ngakpa singa kuki militantsing ga khut thokna bada कुकी मिलिटेंट्ससिंग की माइकैदा सोगपन कया याउखे मसिना मरम मोइरगा नुमिदांग पुंग 9 मिनिट 30 रोम तारकपा अदुवाइदा तोरबुंग लोमदगी मसिंग यामलबा कुकी नुपा अमदे नुपीसिंगना थांग चै नाउरिना चिंगबा खुलाइसिंग पाइरगा कंगबाई तमना लाखे अदुबु मफम अदुदा हानादगी ड्यूटी तौदुना लैबा सेंट्रल फोर्सिंग न थिंगबदगे ngayak muknaba thoki haire इम्फाल ईस्ट के सना साबे थमना पोकपीदसु लंदारखरे ngarang ayuk pung 12 minit 30 rom tabada yangang pokpi PS ki manung chanba sana sabi amasung thamna pokpi khulda khulai matik sana paiba kuki la loba singna kaune kuki khul yauna mafam ani dage mitai khul singda nongmai kapsilakre kuki la loba singna nongmai kapsilamba duda khulani adubo ngak seliba maitai volunteer singna handuna nongmai round kaya kapkhe kuki la loba singna nongmai kapsilakba duda sana sabi da leiba yum khara akaya toi thokhe adubu nakal ani da asok apandi yaukhide कुकी लालौबसिंगना नोंमै कापसिलकपगी थवोंग असे तत्तना सथरकपना मफम अदुदा खुंदारिबा खुंजासिंग मीपाइबा पोगले हाइरे कुकीना क्वाक्तागी मैतै युमलक यौसिलक्तुना तुमलगा लैजबा मपा मचा याउना नुपा अहुम मिहात थीना हालमले नोंमै कापनबदा कमांडो याउना तरुक सोकले कुकी लालौबा तरुक हातख्रे मुंगसाम कोमदा आर्मी का कापनख्रे KIA गी अमा फारे ngarang nungthil न्यू कैथल मानबी पुलिस स्टेशन की मनुंगचना लैबा मुंगसाम कोम विलेज 59 GR amasung kunmathoi suba SFK apunba khutpuga nongmai kapnabada su tawnabada yaudaba lalolup amagi kadar ama soklaga fari haina police control room gi cherol amana haire kadar adudage SLR ama magazine ama amasung kapa yariba maru yankhai fangi haina cherol asina haire maraksida spear core na tweet tawrakpa matungina nongmai kapnabagi thogdogado numidang wairam pung 5 minute 30 rom tabada thokibani haire Bisnupur district ki kwaktada ngarang ayuk thokiba thogdok adugi matungda army na tongan ba mafamsingda operation chathabada mungcham village area da khulai paiba lalauba singna nomai kapsilakhe maduda army na handuna kapada KIA nansu group ki kadar ama soklaga fare mangonda ge SLR ama phangkhi haina spear core ge tweet aduda palle khun ngakpa singa kuki militant singa mafam kaya da nomai kapnakhre langol kwakta chekon da yum kaya mai thakre CDO personnel ani yauna miyoi taruk sokle kwakta da laiba masagi mayum da tumduna laijaba maitai ahumbu kuki militant singna halam labagi tungda ngarang Bisnupur district ke tongan ba mafam kaya da nongmai kapnakhe khoisauna raba miyamna kwakta langol amasung new chekon da yum kaya maram su mai thakre Manipur gi hojik oirakliba phiba masida India laingangna paukhum pifam tho e RK imo Bisnupur district ki manung chanba kwakta da kuki militant singna मितै मचा अहुम मयुम द तुमदुनु लैरिङैदा चंगलकलगा मिहात थीना हातखिबा थौदोक असि यामना लाइबक थीबा अमने सेक्युरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांग लौखलिबा इरांग थोकलिबा चिंगी डिस्ट्रिक्ट अमदगे तंपाके डिस्ट्रिक्ट अमदा खुलाई पाइबा मिलिटेंट सिंगना मतौ करमना लानसिलक्तुना मिहान मिपुन सथरिबनु हाइबसे मफम मधुदा मथौ तौरिबा पैरामिलिटरी फोर्स अमदे इंडिया लैंगांगना पाउखुम पिफम थोइ हाइना सगोलबन केंद्र के MLA RK इमोना फोंदोरकले